veliki naš dragi biskup Ćiril Kos jednom zgodom je rekao: ako hoćete da vas ljudi slušaju, onda budite kratki i iskreni. Prijatelji dragi, danas možemo obećati sa sigurnošću dvoje. Prvo, da nas neće nitko nadmašiti u ljubavi i odanosti prema našoj domovini Hrvatskoj. A drugo, nećemo nikome dopustiti da sa svojim saveznicima, crnim, crvenim, bijelim, plavim, žutim i zelenim, iz bilo kojih i kakvih Europa i Amerika, da nam vrate Hrvatsku preko Brisla pod Beograd. To vam jamčimo. I zato izađimo na ove izbore. Pozovite sve prijatelje da glasuju za stranku Neovisni za Hrvatsku Bruna Esih i Zlatko Hasanbegović. Jer ova je stranka jedini jamac, ova je stranka jedini pravi, istinski baštenik djela i misli doktora Franje Tuđmana. I zato, evo, vrijeme je za Hrvatsku.